Tadi sa kapot. Minganak ka di sa dahil na. Tunggu lah. Tahan. Lebatkan mah. Tahan. Kedap tahan. Set. Masih sekali lagi. Ya. Ibu mundur sekali. Diguna mangga calikna di anu ti payun lebetana anu di payun. Iya. Jangan terlalu atas, lurus aja, lurus, jangan gini, lurus aja, terus ke samping sana. Nah, senyum, terus dikit lagi, lehernya, nah, good, tahan, 1, 2, good, 1, 2. Kalau yang ngomong kain itu masa dibayar kontak tanggalnya kebiasaan
Sadayana mga pindan ka sadayana na yun pangampura Allah subhanahu wa ta'ala sasalahan orang istighfar belajar Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi saksinya kalau tanah cincanya kontak hari baginya tarik Pak Walinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Komarudi Bapak dan Ayu Kakek Anjir Anak Kejep Bapak Kita Tirohaiti Kalayan Angrom Kawin Kurma 10 gram dibayar kontak dari mengambil nikah Kanenda Tirohaiti binti Parmedi kalian yang mas kawin 10 gram emas 10 gram dibayar kontak sah tetap tika aplikasinya tika koping nanti nampi di tika ku apa marudita tapi amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum bi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum bi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum bi khair. Allahumma alif bainahuma وعلي بينهما كما علق بين الجسمين وعلي بينهما كما علق بين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Neng, ya, nyengarkan mas kawin anu parantos dijanjikan tadi rumah bukti emas 10 gram mangga nyengarkan nampi ya karena dibayar ke mas kawin. Mudah-mudahan biasa memanfaatkan anak tapi langsung dua pandangan. Salim nggak dua pandangan? sabar itu dua pandangan Sentangan deh. Tadi nggak ada cewek. Pandangan ini. Bawa aja. Sekalian lihat